de la senyora Isabel Echeverría Gorriti. Baina zein da? Qui és la senyora Isabel Echeverría Gorriti? La senyora, per nosaltres, que és, evidentment, és guipuscoana de naixement, però catalana d'adopció, és per nosaltres la senyoreta Isabel, que és la mestra i educadora primer al País Basc i després aquí molts anys en el nostre poble. Non espero faccia santana da claro posi barruan posi nago baina nik usten dut gehiago izan dara nik erdiz katalana urte gehiago damat Katalunian Euskal Herrian baino nire zenarra hemen guaza jubilatu zanean maidak esan zuen zergatik etortzen bizitera Barcelona, behar nahi zuan hemen bizi, baina ezkenean Barcelona joan ginen. Eta alaba txikiakin bizikera, hilarte. Eta hon ere, behakin bizi naiz. Bueno, hemen intortzanean, hau zo ezkizean. Zerretik ikan hemen, jende dana eskerrakoa zen, franko ezin, eta ikusi. Eta jende asko Frantziara juntzia. Jende asko. Eta hon hemen, Katalunia berakoak erdila bakari dago, zergatik andaluzak, hemen daude asko. Ardoa, eta olioa, eta rantzalea. Eta baratza, hemen zan, bizit modua, baina gero gerrakin, dano burutuera, lanik ez, umeak eskola azeituna bilateko moduan, etxean etortzen, janin bertzen. Oinda bihar urte izango dira. Nire nego bat hiltzanean, Miguel Angel. Eta orduan, Karlozekek, eta nire eman da. Dana gogotatzen da berriz, gure da, nerea. Eta nik Bazion eskola mutil erdian, baina niko fradian, mutilak bakarrik. Ni neon etxian, mutil txiko bat zeon, da gura bain nerekin eskola etortzan. Eta hoien zena zuen, nerekin. Baina beste daran nik uste dut arratzalen zeneak zirala. Bat zean guardin zigilena, hori gortatzen ez, Jose Luis, nahiz gogoratzen. Baina bestiak bezala, eskolan eduan. Ondo, mutilak notoko potzatitza. Pobria. Ni nagoen ospatuta gizona, bizkarren. Bueno, era un poco desgraciado, diremos. Y a la noche iba a hacer la guardia a la carretera, que era obligado en todos los pueblos tener guardia. Y al que le tocaba tenía que ir. Pero yo me imagino un pescador, prefería pagar y no ir. Y aquel hombre estaba encantado. Yo eso retrata un poco la miseria. Yo recuerdo el Manuel, el frontón. Había un guardia que era el que yo del cano hace años, Manuel. Entonces era el guardia, que era muy... A los niños era de una operación, no recuerdo muy bien. Como yo lo conocía de guardia, que iba con un palito fino, solía ir. Niretzat oso importantea da entzuti euskerarekiko maitasun hori, herri umilarekiko maitasun hori, edo hezkuntzarekiko izan dezun konpromisua. Nik uste dut Lauaxeta, sonatuko dizula, ez da? Euskal idazlea, Eusko Udarresteko komandantea ere izan zena, eta nik uste bere esaldi bat oso maitatua eta zabaldua dana gure herrian, esaldi horrekin ia bukatuko nuke Isabel. Eta da, iluntziko bakian norbaitek darrai kantari,
dana eman bihar jako maite dar askatasunari. Izan zaretelako gara, garelako izango dira. Getaiko herriaren izenian eskerrik asko. Piazza, Grevisa, niñas. Niñas me tocó tercer grado, porque aquí era graduada. Aquí había muchas y medias de 8 o 10 años. Pero a los 2 años siempre he tenido mayores, de 12 a 14, Nescar. Y últimamente, desde que hubo mixta, chicos y chicas, pero de 12 a 14, los pequeños. He formado 3 generaciones aquí. Y cuando veo un chico con barba, ya hombres que ya son abuelos, yo soy fulano para mí. Eso es lo que más temo. Oye, Politana, maestra Inizan eskatizelgatik. Jukatzi eukin nuen ikasteko, zergatik nire aizpak ni baina handia eta bere bizitea ematen zuen, ni txikianitzen konpon bi mutiletan, ni erditan egon, bi mutiletan da nire aizpak, nola nirekin ez zuen bizitza ematen. Behar esaten zuten, es verdad, no convivimos. Por eso yo quizá, por ser distinta, mira, empecé a estudiar, yo llevé mi vida, he sido más independiente. También había cambiado antes a las 9 a casa, yo también tenía que ir, pero yo me revelaba un poco. Cada uno que sea como quiera, con libertad, que se sabe. Ahora, yo soy antifranquista, no es nada malo, mientras yo no voy a hacer daño. A los catalanes no nos pueden ver. Yo no odio a los españoles, no. Libertad madrileña, personalidad, y eso es lo que nos falta. Aquí al menos creo alguna labor. Todos, bolillos, pero leer, claro. Piano, y casi una flauta ikasi dut. Eta txistua txikiak erosesian. Eta intente, baina oso zaila da txistua. Txistua badeukat, baina ez daki jotzen. La guitarra un poquito, punto de crudos. Denbora faltatzat. Ez nahi, alpiztu bainez. Zerbait dago egiteko eta ez detela, que no llego. Nik ez dut komprenditzen, ulertzen, el aburrimiento, bainez, beti zeo zer dago egiteko. Zarratu naiz banakigu, zarratu inbergela. Batzuk, que tengo ganas, y bainez te quiebre. Yo veo que muchas compañeras hoy, y tú, y no te duelen las piernas para andar. No, mira, si me duelen más fuerte, hartzen dut gauzak datorren bezala.